Alpha Mizo Production YouTube channel and tu le ngai thatu zong zong te chibai kan buk chewa November ni som ni le pakhat chol ni ania thu thar rang rang kan ngai thadon ani nimin jing khan nula pi lal nun hlimi chu thin kan sarwangin aborala voina voiliam ani Trinity Hospital aizola boral ta nula pi lal nun hlimi hi kumsam thum le palimi ni in lunglei hawruanga a oma thin kan sarani ti ain riat chuan a hmangai em a pasal ni mai tura palai ten engkim an soifel to in nei hun chi nga ka malam hun thui tak alo suang to pui ve mek a pasal tur adu em a hmangai em tlangwal van te hne na chuan a khuma mu ve tur le kalsan to lo turang enin trap chungin aku atatlat mai hemi te pahni hi Thathar December ni kwa sang ni som ni pakhat Thursday hian ko hrandan khatna in nei turan ni a vo in arwang thla liam ni som ni pakhat thlasom pakhat sang ni som ni pakhat hi anin nei tur thu ko hran te hne na riat tir tura biak ina an puan tang hun tur ani nge a ma se puang talovin alei taksa he khovela athla liam ni alo ni ta jok si mo kor te po an pe fel man vek to a pasal tur van te a hian eng tiang chi anasa in nge ator ta kang arwang dai chu anin nei nia a hak tura an lo thri fel diam to mo kor war nal tak mai chu hak tirin kuang chunga anda a mi pa jok van te a po in anin nei nia a hak tur sut a have boka dam chung ni lim taka chiar duna anwa ma po a re oma po englai ma in phat san lo tura ril ru lo siam fel vek to pathian le ko rante riat puina a anin kut sui hun chau ngak mek te top na hi awalung chiat thak te lulem vante tor na hi arab thakin awahan na don te lulem vante le nula pilal nun hlimin akal san achung te lalpan thlamuanin ompui mo te sati hi kan du pui tak zeta ring nun hi affair lo ti chang hi kan nei ve ngayam mitam taktan chuan he khovel ring nun jin kong hi awabum bo bik te lul eng ma hi kan thu om box si lo I tong trai puina an momo tak zet ani van duai thak tak main vo in ni khan bi lang mon puya kum som ni pasari pu bi lang ning lo fa pa zotlang lunglei chu chundar som pangni le minute som nga khan bike accident wangin a boral kan thu don na in a soidanin bilal muan puya hi chundar som pahni le minute somli panga vel khan puk pui lampana tlanin zotlang BSF camp chunga zotlang ramchin ramrikon chho thlen ma a vai truck sipai truck nilo din thin na phea khan kong chaka truck ding lai chu su in atukhuma hlia matuara Christian Hospital panpui ani nuwa aboral ta ani bilal muan puyan akal santak achung le khat zong zong te pathian ompuina le thlamuan na changturin du sakna kan hlana ni Myanmar lam thu thar ngai thlak chun zamang tukin jing dar kwa le achan ve vel khan piso thi te khwa anti mai duwa an chet latna an voklal len na chaupu khwa chu kale PDF le trang rual pol in kopin dar som pakhat thleng vel an va beya hlotling takin an la theyani piso thi mi pasari thin pakwa an hliama PDF lama pakhatin nunna chanin pakhat chu amalaka fu ani piso thi ruang dang po an la zong chun zom zela tlan cheta te po PDF te hian an zong ani tunlai hian piso thi ho hian mi tha an ching le a PDF te hian be pui an wathak ni inalang Myanmar sipaitan journalist pakhat an soi salum le ta Myanmar Facebook hit media in ata landanin Deputy General Myomin Tun le General Oipyo Ong te chuan DVB reporter U Ong Cho chu Yangon Modern News Department lama alert le chu an mana DVB reporter U Ong Cho hi sipai te soi sak na awangin athia kar chunga norlut luin Mayak City Air Force Base lam an panpuya heng Burma sipai nun rong tak te hian zurui chungin an soi sazuya
alu a mai le atak sa mun rang ranga kut thak na nu ma atam le ani an tha dan an zia zong zong hi tarlan chi po ani lo arab thak tak zat ani rongot mai Burma sipai zinga po asual zual poisak nei mi alo ma ni chi puite ma ni mi hring puite nun na ngei po za na le hlut sak na nei mi alova ka hlum tur tia thu petu sipai ho tu pani chuan reta heng mi pani thala ka kan mu te hi sual na nei lo mi sang khat za ni atanga sang khat za thum chuang vel thi na chung changa ka phlum tura thu petu te jinga mi an ni Burma ram mi pui sual na nei lo mi sang khat za ni atanga sang khat za thum chuang thi na chung changa mo phur tu sipai te thu petu jinga an riat chuat thei ma sak per pani te an ni a heng mi pani ba ka hian midang in nam noi ho po zon me kan ni an nu pui fanau te zua an ni don lo ti in an ta langa heng Burma sipai nun rong em mai pani te hi en thak an ni mek thu karen news chuan ta langa ni mi sang khat za ni atanga sang khat za thum chuang thi na a thu petu te jinga an riat chuat te hi du bo mu si mio min thun le boji wai phu ong te an nia heng Burma sipai lal pani te hian khongai na le lainat na nei mi alovin mi pui poi soi lo te chu that tura thu petu te jinga an tel ti riat chua an ni thu karen news chuan ta langani pisu chi i bodyguard ni thin charity ti chu dan bo chekhes or tirin sipai council chuan kumruk lungin tang turin an ti le ta cheri ruala an mantel police pakhat ero achan chin vo in thlengin riat ani to lowani cheri po hi achan chin are wang nuwa CNA journalist lui Leong Wai Kit chuan Twitter aron ta langani Miong Township police pakhat chu aral thuam nei zong zong tenen mi pui lama aluta PDF ta chuan Myanmar chiat noi somli panga an pe ani tukin jinglam dariat vel khan tahan bazar atanga mei che pakhat holam a poisa ip ken lai po thlak sak tu tungpu kumsom pariat pidota khomi chu mi puin hualin an manani sipai an than em lain tiang mi hring poisak nei lo hi an lo lang vele thina mitin film khur angai tak zetani magweram onglang khochung PDF kem pakhat chu November ni som pakwa sang ni som ni pakhat khan Burma sipai hawin lu chilin in ka na athleng zui nga la he in ka na hian kum som pariat mi university zirlai pakhat chuan ramle namtan anun na hlutak alana ni ani ba ka hian midang pakhat point man ato kani he thil hini som pakwa sang ni som ni pakhat zana thleng ani ya magweram onglang khochung PDF in kulna kem pakhat chu Burma sipai hawin an lu chila he kema PDF om tam zok hi ral thuam la nei lowan nia Burma sipai ho hian rin lo dewin min lu chil thuta kan ral thuam nei angin kan beilet ve a ral thuam lam kanin nei thathlei ema wangin PDF lam hi kan hnung tolta ani Burma sipai hawin onglang khochung PDF kem an bei lai hian hnung tol ve du lowin min khan thitsa Magway University zilai chuan ramta atop thlenga bein athutiam chu ahlenta ani ba ka hian midang pakhat po man ani bok ti inan ta lang PDF lam hian an soidan chuan PDF tam zok hi ral thuam nei lo kan ni awangin kan hnung tol ta ani anti an thian van duai ta te thisen mo chu an thei ngil lo tur thuan soi voin thleng hian an kem hi an lapan le ri lo thu an ta lang bok ani kok tu dalan lamani lo tun lain PDF kem lak ani chungchanga Myanmar lama kan mizo na thlak te jinga in hnial na atam hlemaya hemi chungchang hi chiang deuh hlakin ngai thlate ang mitam tak chuan Burma sual sipai howin PDF kem an lak thei chan kha dalan kok tu wang ani ringle soian tam hlemaya kan unaw kan farnu an man zinga mi ngei po Burma sual sipai ho tran tu ten dalan angin an pu du'a apoi hle kha ke man lak ma hun kal to dai atang khan PDF kalei kem omna location hi zirchiang tu pol Burma sipai zinga an oma helicopter drone mangvoi tam an zirchian mai ba ka an ma ni ngein utok tong phila tlang le
viewpoint lam emo abun mai ruam vel atangin an zir chiangin an threbel to hle ani an bei mai lo chan po hun ram chang an chan ru wang ani a kem nai tak taka po voi tam an lo kal fo to bok kan pdf ka le kem hi an zir chiang na sa to hle ani kha kem an lak chung chang a khan kok tu dalan an mo to reng lo an bel chiang na sa to hle ani ril runa thak em chu kan farnu medical team mami nge dalana an pu chiat na lo oi mai tok kanom kha ani a amang an thak ma zo kani pdf kale battalion number 3 point dalan ani lo zia thu chua an siam to chung po dalan angalangai kan lom te po hi achung te ta na anat tur zia kan don ve em le kan naw kan farnu matlani kha medical team ani a mi pa zurui intipa tak tak le fb pa tak taka thok chuak ngam si lo tam tak kanom laya a mun nge lu chil ngam mei chia ani kha kan chuang thiam lo ani po in ming chajong chuani chu lo ramang u tuna hian tu po hi dalan ti in pu ila kan pu thlu thei vekang engma in kung kai na nei lo pitar po hi dalan ti ila kan soile huai du thawang kan mingei zong le huat zong te po hi dalan ti zelila kan ring le zel mayang kan revolution rin chu azinga poi em mai pakhat chu in pu chiat hi ania pani na chuan pdf ni silo pdf anga in chala mi sumdil ching te an ni le a pathum na chuan he revolution hi hun tha ala a sum thiang him lo la lut tu te an ni bok soinon le on ka du chu kan pdf kem pakhat an lak kha kok tu dalan wang lam ani lova kan farnu matlani po kan hero zinga huai sen le chuanom takni in dalan ani reng lo ti hi ani ti in he in pu chiat na chung chang tun laya ti tam em tu chu mirin om tak pakhatin aron soifia ani mi pa niarin hlel iran mel chekipar september ni somni panga dai to khan women's asia cup qualifier khelin uzbekistan rama iran le jordan anin tuma penalty shot out 4-2 nena avoi khatnan women's asia cup khel turin iran antling ve a chumi china chuan an thu a top ta haulo jordan lam chuan shot out voi ni tang tu iranian women's football team goalkeeper joshua koldai kha mi pa ni nge ya an ngai het mi maya koldai ve thung chuan meichia ani thu le ani na ti chiang tura endik gender verification check phut tu jordanian fa chu court lamakhin atum thua soi ve thungani kumsom thum pani mi kodai lung oi lo thom le court hial thlen atum thu hi turkish newspaper hariyat chuan ata langa tashkan khopuya antlom nu khan jordan fa angoi ral mai theilowa november ninga khan afc nena iran gol veng anrin hlel thu le adin mun ti chiang tura enfia nge an phut thu an thonani jordan fa president prince ali bin al hussein chuan mi pania an pu chu lodik tak ta se thil serious top khok ani tur thu sain afc chu har chuak ngai turin angen ngal afc thu puang tu chuan investigation kalmek lai ani awangin an polin engma an soi theiri lo thuwa soi thung heti la hian iranian team manager mariam irandos chuan tlang tur zoka ngai jordanian team chuan chaklo chuan lam an siam na lama ko lo tur an kok mai ni angai thu soi chungin tunang thil hi tong theirang an ni awangin an medical staff lamin national team a player tin te chu uluk takin an hormone theu an edik vek ti ata langa an fans chu GI lo turin acha ngal saudi broadcaster al arabia chua danin kodai hian pun malama po ani na gender chungchanga rin lel alokai to thin ti puangin zo na po amma chon fo thuwa ta langa he goalkeeper ngai po hian ani na thil fel hlel aum lo thu voi duai lo asoi to ni in iranian chanchin bu te chuan an lo ta lang to thin ani iran coach iran dos chuan kum sang ni pariat le sang ni som dai to po khan ko dai hian asia cup qualifier ram tan alo khel to thin ti asoi chuak chula
AFC ne na po meichia ani zialan na pek lu thuai an tum thua ta langtel Islamic dan khau taka ken ko naram Irana hian mi pale meiche in khela meiche khela ni chuan meiche fan stan chawa en thei mi pa in khel chu mi pa chawin thlir thei ti dan te zam nuai bok ma se heram meichia te zinga football atlan hle a chuti ani lain Iran FA hian rin hlel an kai fowa tun malam po in Iranian meichia national football team a mi pa an phum nual thin ni an soi kumsang ni som panga phei kha chuan Iran meiche national team squad a mi pa pariat ngot nu lu an ni thu athang chiama an ni na ti chiang tura zai gender surgery hial mabak an ni thu talan aloni to Iranian Football Federation chuan tuna pu na thar arik chu ma hian an player ta din mun kha chiang tura endik na random medical testing an local pui to thuan soi kumsang kha jakwa somriat bor cholai vel khan Iran rama hian damdoi thiam na manga pian pui ni na thak thleng tura inzai sex change operation an lo phal rai dai to a khati laya an ram ro rel tu le sa kho ruai tulok ni bok ayatola ruhola khomeini nge in phalna alo peto a chutianga ni na thak trans people te himna dan an duan chu atlang zat tel ngalani Muslim sa khodan chek ngel le kher khiap zet Sharia code Sharia law anti man naram anni awangin Irana hian in nei ma a sex man le mong ko hurna lam rong kai te hi andu lovin chutiang ti ching an riat telaka rem nana takan le ko thina chuti ni chung si chuan sex change an pommo thunga chu chuan an ram me che football team a po ngong anai chhozel ni berina lang teran chuan ni na thak thleng apom mai ni lovin chutiang tura in zaina le in enkol na hormone therapy la te chu sumin alatan pui ta deuh zok bok Muslim ram kulmuk te hian an meichia te an khuwa khiat na sa hle a Taliban ro rel na Afghanistan a po meiche pui tling chin te chu kholaya an chua changa taksa khu bo turin an nor lui le tran to ni in na langa Iran rama po an meiche infiam mi ten game an khel lai po in an lu an tua mangaya chu chuan an ni na dik tak thup konga apui ve boka ngai ani ti chuan an hne lo tura ngai Jordan ne a Asia Cup an khel phak na chan lian tak pakhat goalkeeper Jore Kaudai po in rin lel akai hiala ani na dik tak erfia ani donem riat alani ri lawani sangni somni pani AFC Women Asia Cup hi kumthar January thla hian India rama khel tran turani US chuan Winter Olympic a boycott mai thei US President Joe Biden chuan sangni somni pani Winter Olympic Beijing anei tur chu US in diplomatic boycott akal pui tur le tur lo an ngai tu mek thu asoi kan ngai tu mek ani ti in Mexico le Canada leader te na in biak na an nei mai na soi diplomatic boycott kal pui ani chuan US official te he game nei na hian tir ani don lo ti na ani a US China in lai chin na boruak sang mek ti bel na tur ani pokang thotan ni khan Biden le Xi Jinping te chuan in biak na an lo nei to a ma se White House thu puang tu Jensaki chuan in biak na an neya Olympic chungchang an soi lo ti ina soi Democratic le Republican lawmaker te chuan Chinese human rights abuse na sa awangin diplomatic boycott kalpui turin Biden hi anor rengani diplomatic boycott kalpui ani point in fiam mi te angong chuang lo thunga saki chuan US chuan game sa kan tel lo tur kan langai tu mek tia soin Olympic hi nakum February ni lia nei turani US chuan China chu Uyghurs te Muslim minority Xinjiang autonomous region a omte ngai sa a apu ani heba ka hian China chuan Hong Kong a politics ra be tuma chet lak na aneya wangin na takin US in alo sel to boka Hong Kong a thil thlenga wang hian ram pani inkar akhik na sat zual pha le bok heti la hian Biden chuan Mexico President Andres Manuel Lopez Obrador le Canada Prime Minister Justin Trudeau te chu White House a ami khwalani
he in biak na hi Three Amigos Summit tia soini in border issue electric vehicular tax subsidy covid chungchang tele issue poimo dangte soiho na an neyang thakal ta khan US senator te chuan bila draft amendment siamin US State Department ten sarkar sum manga Olympic Games China a nei tura antel remti lo na an rot ani Nancy Pelosi Congress a most senior Democrat chuan boycott ngiatin he game a tel tur US leader an omani chuan moral authority lawa angai tur thu asoya Republican senator Tom Cotton point genocide Olympic tia soin diplomatic boycott ngot chudu lovin infiam mi te po tirlo bur adu thu asoya US corporate te point sponsor pemi lo se adu thu asoi bokani Andhra Pradesh tuiliana mi som pasari in nunna anchan to a mi za chuang chin hriat lovin anom mek Andhra Pradesh chuan ruwa surna sataka wangin tuilian atuar meka har satna antok na sa hle India TV in atar landanin tuilian wang hian hriat thei china mi som pasari tan nunna anchan to a Rayala Sima district palia heng Chitor Kadapa Karnul le Anantapur te chu atuar na zualan ni a mi za chuang zat tuilian hian alen boti NDTV chuan apuanga chan chua le zon na thongalani National Disaster Relief Force NDRF team pasari chu tuilian tuarte chan chuak le zon na thok turin tir chu annia heng team te hi police revenue le fire department atangin an chachuakani kongpui te chu kanala an changzo to a lir thei engemoza chu tuilian hian lenin video mu thei atang po in arab thak zia alang chiang le menpeli akipadu le nandaluru village bus te chu tuilian hian achim pila driver conductor le passenger te chu bus chunga an sahim nalan lona then khap chu tual chung mi ten an chan chuak bokani IAF team 10 MI-17 helicopter mangin JCB atangin mi som chan chuak na an thokani India Today chuan Rayalaseema district a chiat na thlenga hian chen na in sangkhat zanga somli pali a cheto agriculture field hectar thum le point li chu tuilian hian a chima ranvul cattle animal po za chuang an thia an sum lo za thi cheng nuai sangriat zani paruk le point panga pasari vel anga chu tani inrin nia India Meteorological Department IDM chuan Karnataka district som pariata yellow alert ati chuaka Bengaluru urban rural district Tumakuru Shivamoga Ramnagar Kodagu Hassan Davangiri Chitradurga Chikama Galuru Balari Kopal Haveri Gadak Daruat Uttar Kannada Dakshina Kannada le Udupi district antelani IDM hian South Interior le Coastal Karnataka district ate November ni somni pathum thleng khailak lovin ruwa alasur don ti apuang bokani Kamala Harris chuan president thunei na changin US history a meichia president thunei na power nei thei masaberani zirtop ni liamta khan US vice president nilai Kamala Harris chuan thunei na changlai lokin US history a meichia te jinga president thunei na chang masaber le omchunani zirtop ni liamta khan US president changlai Joe Biden chu damdoi lama mithiam ten a khisel na an endik saka hewang hian hun reilo te chunga tan Kamala Harris chuan president thunei na chu achangta ani president hi medical check up ma chon turani awangin na hriat lo na damdoi anesthesia pekania White House press office chuan Congress a lekha ti chuakin chundar som le minute som khan vice president Kamala Harris chu president thunei na pek lailok ani thuwa ta langa president Joe Biden chuan chundar som pakhat le minute som thum panga a thunei na ala let le ti White House tu chu a chuan ata langani press secretary Jensaki chuan voinia thil thleng hi US ram pum meichia ta tan thil chin chia tlak le ni chin chia tlak takani ti in asoi lang nge nge ani US history president thunei na chang to te jinga
upa ber chu Joe Biden hiania kumsom sari pakuana amang zo chi atia atak sakrisel na endik ani zuyani Biden hi atak sakrisel na thatlo colonoscopy mga endik ania heti lai hian na hriat lo na dam doi pek ania ramdan puina phal angin Vice President Kamala Harris nena US Armed Forces chunga thunei na le nuclear ral thuam man theina thlenga thunei na sang chu hlan anita ani